Makhayan trok luar bagori kaparlo di pluso dadarada tum kisung pen kacetong nang ningkan steme laposonsi dolong ka VPN akisung kacetong nang thedung son kisu koni punon ajat punon steme akisung kacetong nang bon tame kedam ta apo yam recharge to bi check dolong steme alang li nang son pilo bon steme non ke labang so dolong barikha por nang lelo labang so dolong hinwet lo pen non ke kachelengya phan akisung dot thetan anlo la pen non ke labang so dolong heng noyat pen jok bai kang doi pen abheri long athai wedet lo aposi di pluso dadara radatum muthot yam recharge to biaphan abang so dalong nang bonai pitha pusi kachening pon pidopa press media tum ki bang aputhak nang tum phanta akiru pilo la sini tum no bang ke akasik sak nai ke la philang ramakhat la so dolong non ta barikha chala ke la ka dogwe usomar school ke dam ke bang pendang lok talin tum pu rong ke barat ke la lok si chehla lo sami ke dam tang tami itum Duar bagori MSc mate education EM sar Richard Tok BC kedam thanks tami la so dolong ni tum phan nang pilo la sinon ke adolong bang aku hinu thudak lo asi aku alang li phan EM sar phan ka chuningri thu bang ke la hello la so dolong aku punor nili tuma phan alang li kang hon pen ni tum phan la kirap nang pi asonte pusi alang li phan chuningri par piglo asi la ka dogowe dadhora di pluso arata phan mante school ke dun oso maraphan ijin sura laka dokawe lani tum phan kang hon pen alang li ni tum phan nang rap vek thapusi alang li phan ni tum hin pen alang li phan chuni ripon thulo lasi alang li ke nil tum phan nang rap re galilo nang rap piglo sita akko nili tum alang li phan akko ka chuni ri thu bangke adusura phan ke ni tum ke chuni ri thai ta avi ekdelo lasi ni tum ke la yem sar tok bia sangho apansi kais tami alang like kadok abi panta kidukisung anstami rabdun ke kadok abi ratum ta chini prong lo asin non akko nili tumaphan la swadolong aputhak alang li immediate pen nang pipon pu pusin tum da dhora dipluso aratatum anstami emining ke thipen